Snajper specijalnih snaga SAD-a, Bob Lee Swagger i njegov kolega Donnie Fenn čekaju u brdima Etiopije. Spremni su da pruže vatrenu podršku američkom konvoju, koji se vraća u bazu kroz neprijateljsku zemlju. Prolaze vrijeme razgovarajući, a Donnie gleda fotografiju svoje supruge, Sara. Daleko ispod, jedan kamion sa mitraljezom na zadnjem dijelu ubrzava ka američkom konvoju. Vidjevši to, Swagger odnosi snajpera i vozača, svaki sa jednim metkom u glavu. Čini se da je misija završena dok Amerikanci idu niz put, kada se iznenada pojavljuje horda neprijateljskih milicija. Odmah počinju da pucaju na vojnike. Donnie daje informacije o metama, dok Swagger sistematski eliminira brojne neprijatelje, omogućavajući američkim snagama da pobjegnu. Ipak, zaštita konvoja otkriva snajperovu poziciju i ubrzo, ova dvojica snajpera našla su se pod teškom vatrom. U bazi, njihov zapovjednik je više zabrinut za izbjegavanje otkrivanja, jer Amerikanci ne bi trebali biti u toj zemlji. Na zapovjed predvodnika, Swagger i Donnie su napušteni dok baza prekida njihovu radiokomunikaciju. Ostavili su ih da se brane sami, ili možemo reći da su ih ostavili da umru. U međuvremenu, neprijateljski helikopter počinje da se približava njihovoj poziciji i počinje da puca. Tokom ove pucnjave, Donnie biva ubijen. Vidjevši to, Swagger puca u helikopter svojim snajperskim puškom, ali uzalud. Nastavlja sa pucanjem dok ne pronađe Barrett 50 kalibar pušku i uzvraća vatru na helikopter. To se pokazuje korisnim i sruši helikopter u plamen. Ubrzo, helikopter se sruši i eksplodira. Priča se prebacuje 3 godine kasnije. Swagger je privatni građanin i živi u planinama, skrivajući se od svijeta koji ga je napustio. Nema brade i dugih je kose. I živi sam. Njegov jedini saputnik je njegov pas. Svakog dana, Swagger uključi svoj PC i internet i gleda vijesti o svijetu, koji ga većinom tjera da odmahne glavom. Scena se prebacuje na vojni ured, gdje Michael Sandor, pukovnik Isaac Johnson i neki drugi zvaničnici planiraju operaciju. Sandor preporučuje Swaggera za ovu operaciju, a oni počinju raspravljati o njegovoj prošlosti. Znaju da je Swagger izgubljena duša, koja je nekada bila heroj tajnih operacija, a sada je usamljenik, pa se čini savršenim za njihove potrebe. Zato Johnson i njegovi ljudi izlaze da sretnu Swaggera. Nakon nekog vremena, Swagger postaje svjestan svog lajanja psa da se neki ljudi približavaju njegovoj kabini. Prvo, Johnson se predstavlja Swaggeru, pokazujući mu medalju časti. Međutim, Swagger nije zainteresovan za razgovor sa njima, pa ih moli da odu. Johnson pojačava situaciju dok jedan od Johnsonovih komapnjona Payne polako poseže ka svom pištolju, a Swagger se priprema sa skrivenim nožem, ali Johnson smiruje situaciju, uvjeravajući Swaggera da mu da samo 5 minuta. Payne i drugi saputnik, Dobler, čekaju napolju dok Johnson objašnjava njihovu prisutnost Swaggeru. Kaže da su primili informacije o planiranom atentatu na predsjednika i sa čovjekom u jednoj od njihovih agencija. Kako ne mogu uključiti agencije, obratili su se Swaggeru za pomoć. Jedan od njihovih rijetkih obavještajnih tragova je da će atentator ispaliti metak sa udaljenosti preko 1.000.000 metara. To je vrsta pucnja koju samo nekolicina ljudi može izvesti. Ipak Swagger ne želi imati ništa s planom, ali Johnson inzistira. Objašnjava da će predsjednik putovati u 3 različita grada, a Johnson želi da Swagger putuje do svakog i otkrije potencijalna mjesta za snajpera. Ubrzo, osjećaj patriotizma mijenjaju Swaggerovo mišljenje. Ipak, dok se Johnson sprema da ode, Swagger fotografiše registarsku tablicu njihovog kamiona, ali je pristao na njihov plan, što je dovoljno za Johnsona i njegov tim. Sljedećeg dana, Swagger postavlja konzervu goveđeg gulaša i vježba pucanja sa udaljenosti više od 1 kilometra. Ispaljuje metak s potpunom preciznošću, što znači da je predsjednik uistinu u opasnosti i može biti ubijen. Kasnije tog dana, Swagger se šiša i skraćuje svoju bradu. Dok čisti svoje puške, govori svom psu da će biti odsutan nekoliko dana. Održavajući svoje obećanje, Swagger istražuje svaku lokaciju i pregledava okolinu. Nakon toga, izvještava Johnsona da je vjerojatna lokacija Filadelfija, gdje ubica može pucati na predsjednika. Johnson želi da Swagger bude tamo, da pomogne u hvatanju atentatora. Brzo naprijed, do dana govora u Filadelfiji, vidimo da su snajperi svuda radi sigurnosti predsjednika, zajedno s federalnim agentima. Jedan od agenata FBI-a je Novak, specijalni agent Nick Memphis, koji se gleda tu i tamo dok je raspoređen na nekom beskorisnom mjestu. U međuvremenu, Swagger stoji u obližnjem uredu sa Johnsonom, Payneom i Doblerom. Upravo tada, debeli policajac iz Filadelfijske policijske uprave, službenik Stanley Timmons, dolazi. Johnson predstavlja Timmonsa Swaggeru i kaže da će pomoći timu u ime policijske uprave. Timmons se pretvara da je veliki obožavalac Swaggera i da mu je drago što ga upoznaje u svom životu. Tada Johnson tvrdi da se snajper nalazi u obližnjem crkvenom tornju i kaže da će ga srušiti odmah nakon što predsjednik počne da govori. Ali Swaggerovu pažnju skreće to da nije pravilno zakopčan Timmonsov pištolj. Predsjednik je zakazan da govori odmah nakon etiopskog nadbiskupa, koji prima nagradu od predsjednika na ovom sastanku. Dok se predsjednik približava podiju, Swagger nagovara Johnsona da njegovi ljudi odmah sruše snajpera, ali od tog trenutka događaji se preokreću. Nadbiskup biva upucan u glavu, a Timmons iznenada puca Swaggeru u rame.
Swagger pada kroz prozor i teško se udara o stakleni krov ispod. Tada, Timmons se naginje naprijed i puca Swaggeru u stomak, dodatno ga gurajući kroz stakleni krov. Dok se Payneov tim pakuje, prekorava Timmonsa što nije završio Swaggera. Ostavili su Swaggerovu snajpersku pušku i metak na mjestu zločina da optuže Swaggera. Tada Payne naređuje Timmonsu da završi Swaggera. Dok Swagger bježi, sreće Memphisa tražeći pomoć. Memphis izvadi svoj pištolj, ali Swagger ga snažno baca na tlo. Handcuffed Memphis povezuje uz kapiju, govoreći mu da je postavljen, a Timmons je bio u tome. Uzimajući Memphisov pištolj, Swagger odlazi u svom automobilu. Timmons sustiže Memphisa i obavještava policiju da je Swagger ukrao FBI-ev automobil. Sada svi traže Swaggera, a on ulazi u autopraonicu da se sakrije od helikoptera iznad njegove glave. Dok mu se automobil pere, Swagger ulazi na zadnje sjedište i izrezuje rupu u gepeku gdje uzima medicinski pribor i zbrinjava svoje rane. Izlazeći brzo iz autopraonice, ponovo ga vidi policija i počinje potjera između policije i Swaggera. Na raskrsnici, zadnji dio Swaggerovog automobila udara pick-up kamion, uzrokujući da se okrene. Ubrzo, Swagger se našao direktno ispred policijskih službenika. Vidjevši to, okreće auto unazad dok policajci otvaraju vatru na njega. Swagger prolazi kroz gradilište i direktno u rijeku iza sebe. Nakon nekog teškog pretraživanja u vodi, policija izvadi automobil, ali ne i Swaggera. Izvučen je uz čamac i sakriven ispod mosta. Odatle, hakovao je kamion i pobjegao. U međuvremenu, agenti FBI-a gledaju vijest o atentatu i Swaggerovom bijegu na TV-u. Svi su nezadovoljni što je Swagger brzo nadjačao Memphisa, iako je Swagger visoko obučen, a Memphis je tek 3 tjedna iz akademije. Dok se sastaje sa svojim višim oficirima i drugim agentima, Memphis im govori šta mu je Swagger rekao o Timmonsu, ali svi kažu da ništa nije čuo i da su to samo njegove halucinacije. Ipak, Memphis će biti podvrgnut pregledu. Kasno u noć, Swagger dolazi do prodavnice i gasi struju, tako da ga vlasnik prodavnice ne prepozna. Zatim ulazi unutra i kupuje neke potrepštine. Swagger vozi do prazne stanice za popravak automobila i pravi IV za sebe koristeći potrepštine jer je izgubio puno krvi. Nakon toga, Swagger vozi cijelu noć u Kentucky gdje dolazi do Sarahine kuće. Sarah je udovica njegovog prijatelja Donija, koji je umro u Swaggerovoj posljednjoj misiji. Sada Sarah se iznenadi kada ga vidi, budući da je vidjela vijesti o tome što se dogodilo. Ipak, pušta ga unutra i on joj se izvini što je nije posjetio nakon Donijeđeve smrti. Međutim, primila je njegovo pismo, zajedno sa cvijećem, svake godine na godišnjicu Donijeđeve smrti. Swagger daje Sarah spisak stvari koje treba nabaviti i šalje je van da ih donese. Na kraju, kupi sve, a on brzo objašnjava kako da mu zbrine rane od metaka prije nego što izgubi svijest udišući anestetik. Iako Sarah nije medicinska sestra, dobro obavlja posao čišćenja. U međuvremenu, Memphis istražuje pokušaj atentata i razgovara s kolegom agentom, koji mu govori da prestane da gleda u to, jer može biti opasno. Ne, činjenice se ne slažu za Memphisa. Na primjer, Swagger je vrhunski snajper, sposoban za nemoguće pucnje, a Memphis ne misli da Swagger ne bi pogodio predsjednika, koji je pretpostavljeni cilj u to vrijeme, da je on to učinio. Također ga čini sumnjičavim činjenica da je balistički izvještaj stigao doslovno 10 minuta nakon pucnjave, dok je scena još bila zaključana i prije nego što je potjera za Swaggerom mogla čak i početi. Nadalje, priča koju je službenik Timmons ispričao je sumnjiva. Tvrdi da je vidio cijev puške kako viri iz prozora, ali Memphis zna da nijedan snajper ne radi to. Oni umjesto toga sjede dalje u sobi i pucaju odatle, što smanjuje rizik od pogotka vatrom od neprijateljskih vojnika. Kao da to nije dovoljno, rečeno mu je da je službenik Timmons upucan i ubijen od strane pljačkaša samo nekoliko sati nakon pucnjave. To ga dovodi do mišljenja da je Timmons zaista bio uključen u zamku i da je ubijen, da se završe svi labavi krajevi. Memphis ide na sve lokacije na kojima je bio Swagger i na crkveni toranj gdje vidi specifične oznake u prašini. Videći sve ovo, uvjeren je da Swagger nije osoba koju bi trebali progoniti, jer ne bi promašio predsjednika i pogodio etiopskog nadbiskupa. Memphis također ide online na chat sobu o oružju, gdje saznaje tačno koji tip oružja korišten u pokušaju ubistva. Tokom ovog vremena počinje primjećivati da ga ljudi gledaju. S druge strane, Swagger se na kraju oporavlja i govori Sari da će krenuti prema tipovima koji su ga namjestili. Sara ga obavještava da vijesti govore da je Swagger ubio svog psa i pokušao ubiti predsjednika, uz slike objavljene na kojima se vidi kako se zabavlja iz svake lokacije kako bi pronašao savršeno mjesto za ubiti predsjednika. Međutim, Swagger je ljut što su ubili njegovog psa i sada ga također optužuju za ovo. Par trenutaka kasnije, ispred Sare, krivi sebe za Donijevu smrt jer je bio s njim u to vrijeme, ali nije ga mogao spasiti. Čuvši ovo, Sara ga udari po licu i kaže mu da Donnie potpuno zna u što se upustio. Nakon toga, Sara daje Swaggeru Donijev prvi snajperski pušku i nudi mu pomoć u ovoj misiji. Njihova prva akcija je pronaći Memphisa. Sara nosi masku i susreće Memphis na javnom mjestu. Predaje mu fotografije Johnsonove registarske oznake, dokaz da je Johnson ranije došao Swaggeru.
Swagger posmatra s druge strane ulice, ali ga policija primjećuje i smatraju ga sumnjivim. Dva policajca prilaze njemu, jedan sa napadnim psom. Nakon što Sarah i Memphis odu, Swagger baca kafu u lice policajcu i tjera psa da napadne policajca. Tada baca policajca i psa kroz prozor dok udara drugog policajca. Zatim, odbacuje svoju jaknu u kantu za smeće i odlazi. S druge strane, Memphis se uvlači u ograničeno područje FBI kancelarije i pokušava pronaći informacije o broju registarske oznake. Ipak, kompjuter ga blokira i zahtijeva viši nivo ovlašćenja. Njegov kolega agent mu kaže da će biti otpušten ako nastavi da se bavi ovim i počinje primjećivati greške u podacima o pucnjavi u Filadelfiji. Na kraju mu govori kako da dobije bezbjednosne dozvole. U međuvremenu, Dobler obavještava Johnsona o internet chat sobi o oružju. Također pominje da neko pokušava pristupiti informacijama o bezbjednosnoj dozvoli višeg nivoa. Shvataju da Memphis gleda na mjestima gdje ne bi trebao, pa planiraju da ga uklone. Dok Memphis hoda na mostu, otmi ga maskirani ljudi u furgonu. Memphis je teško pretučen i muškarci ga stavljaju u mehanizam koji će ga natjerati da se ubije. Ali srećom, Swagger dolazi iz daljine u čamcu. Ubija svakog muškarca jednog po jednog koristeći Donijevu pušku i oslobađa Memphisa, koji zna da je Swagger postavljen i sada se slaže da mu pomogne. Johnson saznaje da Memphis nije umro i zna da sada radi sa Swaggerom. Naređuje svojim ljudima da istraže duboko u Swaggerovu prošlost. U međuvremenu, Memphis vozi Swaggera do starog humorističnog stručnjaka za oružje. Swagger pita stručnjaka ko bi mogao napraviti hitac izvan milje. Stručnjak odgovara da, osim Swaggera, postoji samo jedan čovjek. Taj snajperista je nekad bio sadističan, jednostavno je pucao da ranjava i ubijao sve koji su pokušali pomoći ranjenima. Mora da je ubio stotine ljudi. Jednom je bio u zgradi koja je uništena i neki su vjerovali da je mrtav. Međutim, Swagger odmah shvata da je snajperista zapravo živ i da je to Michael Sandor, hendikapirani Rus koji radi za Johnsona. S druge strane, Johnson zna da će Swagger tražiti ubicu, pa dopušta Sandoru da glumi mamac kako bi namamio Swaggera. U međuvremenu, Dobler nalazi da je Swagger svake godine slao cvijeće Sari i vjeruje da mu je ona pomogla da pobjegne od policije nakon događaja pucnjave na predsjednika. Tako, Johnson naređuje da je dobiju. Sljedećeg dana, Swagger i Memphis odlaze u veliku prodavnicu hardvera i kupuju mnogo opskrbe. Zatim voze u šumu, gdje prave napalm, cijevne bombe i plinske bombe. Swagger uči Memphisa kako koristiti snajpersku pušku i tjera ga da vježba dok postavlja bombe u blizini. U međuvremenu, Sarah osjeća da je neko prisutan u njenoj kući i uzima svoju sačmaricu. Odjednom, jedan pomagač se pojavljuje s prigušenim pištoljem, ali ga Sarah pogodi u grudi. Tada, Payne se približava Sari i tjera je da spusti sačmaricu. Pita je gdje je Swagger i udara je. Negdje drugdje, Johnson se sastaje s korumpiranim senatorom Charlesom Meckhamom i dobija njegovo odobrenje da pošalje više od 20 vojnika da ubiju Swaggera. Ovaj senator je prava osoba iza Johnsona, koja čini sve zlo. U međuvremenu, Swagger i Memphis saznaju gdje je Sandor, pa planiraju napad. Memphis ostaje blizu šume dok se Swagger približava kolibi. Prilazi iza jednog čuvara i ubode ga u leđa, zatim postavlja nekoliko bombi. Ubode još jednog čuvara kroz bradu i ponovo postavlja više bombi. Sandor je sada sasvim sam. Otkriva Swaggeru šta se stvarno dogodilo na dan pucnjave. Predsjednik nikada nije bio u opasnosti, a nadbiskup je bio pravi cilj jer je trebao govoriti o Amerikancima, koji čine genocid u Africi kako bi izgradili naftovod. Najbolji način da se ubije nadbiskup bio je da se izgleda kao da je to neuspjeli pokušaj ubistva predsjednika, pa su odabrali ovu opciju. Također Swagger je bio deo genocida jer su se u Etiopiji Doni i on krili vojnicima koji su ubijali seljake. Swagger je šokiran čujući sve ovo i pita o Johnsonu, ali Sandor ne zna njegovo pravo ime. Međutim, zna da radi za senatora Charlesa Meckhama. U međuvremenu, još vojnika okružuju kolibu, a Memphis upozorava Swaggera. Sandor također izvlači pištolj i ubija se u glavu dok čeka vojnike da dođu. Swagger naređuje Memphisu da postavi cijevne bombe, a zatim plinske bombe. Dva vojnika ulaze u kuću, a Swagger ih obojicu ubija. Memphis aktivira bombe, a Swagger puca iz kolibe. Memphis pokriva Swaggera, a velika pucnjava se odvija. Srećom, Swagger dođe do Memphisa, a helikopter se pojavljuje da ih ubije. Videći ovo, obojica muškaraca bježe na sigurnu udaljenost i aktiviraju napalm bombe, raznoseći preostale vojnike i uništavajući helikopter. Kasnije, Memphis poziva terensku kancelariju FBI-a i obavještava svog nadređenog oficira da ima Swaggera u pritvoru. Znački razgovara dovoljno dugo da bi ih mogli pratiti. Swagger zatim poziva Johnsona, koji mu kaže da želi sastanak. Johnson otkriva da drži Saru, a Swagger otkriva da je snimio Sandorovo priznanje o svemu što senatori i Johnson rade u Africi. Johnson pristaje da se sastane, ali želi da ga vidi kako dolazi iz daleka. Sastanak je u snježnim planinama, gdje Johnson, Meckham, Payne i Sarah dolaze helikopterima. Payne drži Saru na nišanu. Nakon nekog čekanja vide Swaggera kako hoda prema njima iz daljine, a on odmah biva pogođen u grudi od skrivene snajperiste. Johnson i Meckham su zadovoljni ovim, ali odjednom njihovi skriveni snajperisti bivaju ubijeni jedan po jedan.
Ispostavlja se da je Swagger se pretvarao da je skriveni snajperista dok se Memphis približavao Johnsonu. Memphis je također u redu jer je nosio oklop. Izvlači svoj oklop i nastavlja hodati prema njima. Nakon toga, Swagger pažljivo cilja i uništava Payneovu sačmaricu dok mu odrubljuje palac. Payne se šokirano smije, a Swagger mu potom odrubljuje i ruku. Tada, Memphis naoružava Johnsona i Mehama, a Swagger konačno prilazi njima. Sarah uzima pištolj i ubija Paynea jer ga je taj čovjek mnogo mučio. Videći da su okolnosti sada van njihove kontrole, Meham nudi Swaggeru posao, ali on odbija. Tada, Memphis poziva FBI da dođu na njihovu lokaciju. Iznenada, Swagger pali Sandorovu snimku ispred njih. Memphis pokušava da ga zaustavi, govoreći da je to dokaz da je nevin, ali Swagger zna da ko preda snimak umre. Niko tamo nije nevin i tako čekaju da se FBI pojavi. Prolazi neko vrijeme, a Swagger biva doveden na sastanak u Ministarstvu pravde. Tu su državni tužilac, Johnson, Memphis i Sarah. Memphis rukuje Swaggeru i vodi ga u prostoriju. Ispred Swaggera je njegova snajperska puška, a njegove ruke su slobodne. Pita ih da li je puška bila manipulisana od strane FBI-a ili nekih drugih vlasti, ali odgovaraju da nije. Okreće se ka Memphisu, pitajući ga da li vjeruje u Swaggerovu nevinost i da li mu vjeruje sa svojim životom. Memphis odgovara da i Swagger može metak u pušku, cilja na Memphisa i pritisne okidač uz zvučan klik, dok se ništa ne događa. Istina situacije je jasna. Prije nego što je otišao da pregleda lokacije, uklonio je mehanizme za paljenje iz svih svojih oružja, uključujući pušku ispred njega koja je navodno korištena u pucnjavi. Tada je bilo nemoguće da je koristio svoj pištolj da ubije etiopskog nadbiskupa. Tako da je on očigledno nevin. Swagger i Memphis tada tvrde da je prava krivica u prostoriji Johnson, povezujući ga sa masovnim genocidom u Etiopiji. Ne, državni tužilac nema jurisdikciju nad zločinima koje je Johnson možda počinio u drugim zemljama. Zbog toga je Johnsonu dopušteno da ode bez optužbi. Prije odlaska, Johnson govori Swaggeru da je opet pobjedio. Državni tužilac oslobađa Swaggera, uvjeren da je nevin. Međutim, govori Swaggeru da ponekad pravda nije pravedna, ali više ne živimo na starom zapadu gdje možete srediti stvari oružjem. Neki trenutak kasnije, Johnson slavi svoju pobjedu sa senatorom Charlesom Meachamom i Doblerom u udaljenoj kolibi. Meacham i Johnson se smiju jer opet pobeđuju i Meacham planira da preseli Johnsona iz zemlje kako bi riješili još jedan problem koji imaju. Dok Dobler počinje objašnjavati svoju sljedeću misiju, krv prska po njegovom licu. Pali stražar pada direktno ispred njega. Johnson shvata da je Swagger tu, ali prije nego što može bilo šta učiniti, upucan je kroz grudi. Umire veoma bolno. Dobler gasi svjetla, a Meacham naređuje da se donese auto. Ali upravo tada, Meachamov SUV eksplodira i obojica muškaraca paniče. Nakon toga, Swagger se pomiče ispod kolibe, a Dobler govori preostalom tjelohranitelju da je Swagger ispod poda. Swagger puca Dobleru kroz koljeno iz ispod poda i također ubija stražara iz donje strane. Zatim ulazi u kolibu, gdje Dobler moli Swaggera da mu poštedi život jer nije ništa učinio. Ali Swagger puca Dobleru u grudi i prilazi Meachamu. Vidjevši ovo, Meacham vrišti da je senator i da mu niko ne može nauditi na ovaj način. Međutim, Swagger mu bez razmišljanja raznosi mozak pištoljem. Zatim stavlja pištolj u Johnsonove ruke. Swagger prebija plinovod kolibe, a dok Swagger izlazi, koliba eksplodira. Film se završava sa Swaggerom i Sarahom u autu koji voze prema nekom udaljenom mjestu.